Yo no vi lolo me gado gbenami mo kwesebe mi fole mi ape no fo kan abele ke mi o ha mi fonyi le afeto Kristo Yesu fe ametakpokpo mavomate ene onye jijo gade na mbe novinyo katale enyanyu siase ngbe siagbe je maunu mau dolo le jijokpon de miadome tole siade ve agbewu mau ele jijokpon de miawu esiayi elabe ne fe nyagbe va miagbokola mi oha mi khone atu o pona no fele miame mi chodena do me ta o yira mi do ta mi trozi ya ira fa modo le Kristo Yesu fa encore me que me dopona mi kami yo mi apa fa mo to fo kami mi dakpene mi adela Yesu Kristo fa donyu so wo mo le mia de moto de sia fa gbama nkeke sia nkeke lata ya le kako ijebubu ple kafu ya le kako ye kulu katala jena ado katala vuna nene ma olema ela be ya nyamawu ta egbela mi gale afeto fe enkunu ole nu foganami ta mi no toji mi ase ne mi okata mi akpo evide nu keleme na mi apo fufu poko va pelo le Yesu Kristo fon come ke egbela mi ape etanya le poko na mi bena si jeje nesu asiwo ne na nya Yesu Kristo fe mau nyenye alebe na tenu adi da se le enu ple emehuhu esiayi si jeje nesu asio ne na nya Yesu Kristo fe mau nyenye alebe na tenu ano da se dim le enu ano emehuhu esiayi. Alléluia. Que mille nous regale ngonglo kokuyeme. Le Johannes fe agbale eta gbanto. Pokui oui asire keide blavofo asiekiame. Ma dibe untoha na hele Bible mafima. Jean chapitre 1 19 à 29. Ne na bia gbogbo koko ina kpere nwu na tense nya siketutu modibe ya nanye klomi anya le tepe ya abe ma ofe duko enela alo amegbeto ne pepe ke ma unto orefe noromanula ejebe mi anjesi enya tepe ya bele nya tepe ya fe si jeje nyatefe afa nyanyala ne womi amesi otutu ma odibe mi nyenai ke oyobe ame vovo alo abrolivio ye bibla yole ye fe gongo le fe gbeme ame vovo si onye ame jojo si o ngu nouveau megaleo nenyebe esijeje su asio alo sumi asi mienya Yesu Kristo fe mau nyenye la mi ateno da se dim ano emevuvuji ano Kristo Yesu mevuvuji menye le nouveau vuvu ma elabe amesike jesi onya Yesu Kristo fe mau nyenye ye atemundi da sele enu watono vu Yesu me nkeke nkeke esiayi amemama gavu nouveau mekeu
elabe ejesi eye onya Yesu Kristo fe mawu nyenye eye o da se dimle eye adokume hele me vumbe siegbe le lusike onamita le nu do ma voke onamita eye ogbabe owunu katalu elabe ewo ewunu nyatepe tanemi gle Yohanes fe agbale ya etagba kuku eseke de blavo aseke me ya vo madibe ma chokuku i blavo aseke ya eye ade gome fima yemi gle bena esi mukela ekpo Yesu bonade egbo eye ogbone bena eye ogbobena pora maufe alevi si le hehe mefe enuvola chom yina la enyesi pe enu ya Yohanes ke di dase le Kristo Yesu ega poto la se di le eya maide e mauchitane me gwabe mi bayi gome se hama me nukata yes ode mauchitana Yesu no mi eji le chopen kekeme obele sia megbela ke Yesu bava eye Yohanes gakpoela ele gbogbo na mo na nyabere ele da se di le ube na nyabere Yesu Kristo aetozi alevi kenye mawu dorida mi agbo leye fe nudu anyinu bena neba de kike we fe nu voda ye me gbo be mawu fe gbogbo lu foda ni obo ba de kike we fe nu voda de no biye ke owo ke trosi Kristo tori e nouveau galewa e nouveau gale kike me no ya bia Français Jean 1:29 avait le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté le péché du monde. Jésus a ôté le péché du monde pour tous ceux qui croient en lui. Jésus Christ de qui me fait nouveau da ne amesiokata khoegise ke amesiomo khoegise ola wo ya la nouveau balo fa ki menawo vo mie mesio troajime yemi khoegise ba Yesu vanya tape eye va wo de dossier nami eye o chomia po nouveau gbo he chokemi la kemi anyabe nouveau megare hihe ya menami oyao ela be asola mi megare mi le hihe ya mofola mi meganya hihe ya mato kemi tozi Yesu to eyata o jimi chochi fo ema eyata mi oyala e nouveau megare hihe siken nya Yesu Kristo be hihe ya menami o mi le hihe ya mo menye hihe ya mato que minye Yesu Christo to azon eyata mi anyaba Yesu va de nouveau dans le higame et va de nouveau dans le higame il a ôté le péché du monde he take away the sin of the world and only those who believe that Jesus take away the sin of the world and they become a Christian are those who can say I am righteous. Wo kreato go be aso me tozi am jojo ela beda Yesu Kristo ke va wo dosia de tanyela mo kweji se e ya ta nouveau megale hihe ya me na nyao ela bo over the didavo ke amesio ma ko Yesu Kristo jisola wo we nouveau gale hihe me na wo we la ga no nouveau me e ya ta mi anya be Yesu de ka kwenya emosi keji amegbeto la to
ne wato de fa nouveau la le kike kemele le va gbeme alebena wa nye Yesu to wa trozi Yesu to wa trozi mauvi bena maga dobe nouveau balé kike mena yako amesia me ke gale no ke pombe bena e nouveau balé kike ya mena yala amema me ko trozi mo amema me ko trozi Kristo to hado la Bible a bena mi nyure o de nouveau da alléluia Yesa fa gbale ka gbale yesa fa gbale ta e blan vo ne beaucoup la vo fo bon le ko afeto ma ube mi va mi draw for nous ne mi ape nouveau le abe nyagaji enela wa fu abe snow ene eye ne obia abe adaba enela wa zu abe alefu ene titi mais elle est comment Nefre Yesaya fa gbaleke Yesaya fa gbale eta gba buku weni minorema ofenya ma ofenya re na onya mawu e osia ma ofenya gomanyire e ye ne mi kre Yohanes gbato eta meto kuku amato premier Jean chapitre 3 verset 5 ne mi akle le français bon femme nyama le pepon e ye mienye bena mienye bena le sijeje ne sijeje swasio e ne nya Yesu Kristo fe maunyenye alebe na tenwu anoda se di le enu ne na no me ufungbe si agbela ke aragobe e ye mienye bena e ya ma de do kwifia bena ya cho mi ape nouveau ai e ye nouveau de kamele e ya me o Yesu de do kwifia be ya cho mi afrika ba fa nouveau yi eye nouveau de kamele eya mama o melema olo ya ta vio mi gana me ade kana flumi o amesike le elu jojo womla ame jojo e onye abale sike tutu ha afeto ha le jojo la ene que amesike le nouveau womla e ya cho abosame ela bena abosan wa nouveau cho e gome jeje me kelu e ya tanovien se gome e mi ma jikelu ne bia de la siori na bia cho nyayoti na le yesa pa ba tabla atovo e tokuku ya matre na le yesa pa ba ta bankuku we ni e na le Yohan fa gbale siawo ha ne bia la so na bia la fa ne ma de gomno be nouveau me gale kike sema na mi Kristo to yawo ela be Yesu ba de vida Jose maji yemi no teru na kwesenela ala kwa Kristo penti ko kala bomelu no vi Yesu enyanu sianu namno Yesu enyanu sianu nam Yesu enyanu sianu namolo Yesu enyanu sianu Maba Yesu enyanu katanama Yesu enyanu katanam Yesu enyanu katanamilo Yesu enyanu katanam Yesu enyanu sianu namiao Yesu enyanu sianu Yesu kwenye nusianu nami Yesu enye nusianu na Yesu enye nusianu nama Yesu enye nusianu na Yesu enye nusianu lo Yesu enye nusianu Kristo Yesu enye nusianu lo Yesu enye nusianu na Yesu yelo Yesu yelo, Yesu enye nusianu. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. L'agneau de Dieu est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. L'agneau immolé est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Jésus-Christ, tu es pour moi, oh Jésus, tu es tout pour moi.
tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi. L'agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus est tout pour moi. The Lord Jesus, you are my everything. You are my everything, Lord. Lord, you are my everything there. You are my everything. You are my everything, Lord. You are my everything, Lord. You are my everything, Lord. You are my everything. You are my everything, Lord. You are my everything, Lord. You are my everything, Daddy. You are my everything. Weye nye nusianu na nye ya. Weye nusianu. Yesu wenye nusianu na milo. Yenye nusianu. Ma wenye nukata na mi. Ma swenye nusianu. Yesu yenye nusianu nama. Yesu yenye nuanu nam. Yesu yenye nusianu namio. Yesu yenye nusianu nam. Yesu yelo. Yesu yelo. Yesu yenye nusianu nam. Yesu yenye nusianu nami. The Lord Jesus is our everything. Le Seigneur Jésus est tout pour nous. C'est pourquoi nous devons l'adorer dans la vérité et dans la sincérité. C'est pourquoi nous devons le louer à tout moment et à toutes les occasions. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Lui seul, il est Dieu. Il n'y a plus d'autres dieux. Mais c'est Jésus-Christ qui est le Dieu vivant. Il est vivant pour l'éternité. Et il y a ta novi yo, mais gado bonami, les gbepwe ke kiame. Et me kwese mi fo le mi apo no fo nyire. Et o jebe nye komi anya ba Yesu Kristo enye nusia lunami. Yesu Kristo kenye maure yenye nukatanami. Jésus est tout pour nous. Il est notre vie. Il est notre liberté. Il est celui-là qui nous guérit de tous les malaises concernant nos vies. Alors, si nous le connaissons ainsi, nous devons aussi le célébrer et le louer pour que nous qui sommes devenus son église vivante, nous puissions en bénéficier aussi les bénédictions qui sont dans son église que nous sommes. Et il y en a une very important for all of us to know that Jesus Christ is our everything. And knowing this, we have to worship him the way he, the Lord, who has chosen us to be his people. We are called to worship him and in truth and also in spirit. But something surprising me day by day. Ndewa kuna isia ibe ne amesiobo le maupenya sem e baba ba mi bia do la esese na bo ne to de gomenami alo ne to blope gomen nu siko gomo setontia o ne glonami no mi yo ne mi be mi nye Kristo tola
et je me défier le goussi à gomme. Elle avait me bien chobé, gomme c'est ce qu'elle est souffert, qui déta, alors non, de Thomas, maha. Ma wedi dakple uma ple gomme chobé, penalty vont me bien. De quel est le sens du baptême de Jésus? Comme c'est ce qu'elle est souffert, qui déta, alors non, de Thomas là. Comme c'est ce qu'elle est un tiumaha. Américain m'a donné des amours. Ko est des fièvres. Il me calme à me betole nyala sem. Vo enyabe. Enya siko tote no menamila. Yo mi mak gbogbolo. Vo enyabe mia o kele semla. Mia se mia kwede dome. Alebe vide nou keleme. Kenye nyue. Kenye yaira. Kenye agbebli bo kata fa tomatia. Ne wanye mi o kata to. Ne mi atema subo maule gbogbo kwenya te famala. E nou mo we hiema. Gakea. Nyemale kpomo de. Mauhamale kpomo. No vi yo. Menye jisisi yo. Enye lolo nuye. La be ma me zia me jibe ole jesi yo. Que echo edo kuina de miata. Yo cho lolo nu de mia mebe. Na se la. E ya wajila. Ya kremala anye to. Voilà be e ma se o. Ye ma e me kayo la. Aha. E ha. E ne ma ke e pe kumo koko halema. Et tu vois, mais tu as coup, alors coup quoi, bedare mi apo coup mi chale kaleme. Mais tu ya ira, alors il faut que ya dare mi apo coup mi chale de kaleme. Mais tu jojo yin kle, majo yin dare mi apo coup mi chale de kaleme. Mi cho toro do kle, to malo dare mi apo coup mi chale de kaleme. Mais tu agbe ma vo kle, jo ma vo. So tare mi apon kuma mi so de kaleme. Lui a terminé le a toro gbesi agbeya. Alors, enya be no biyo. Ne enya, a monsieur nye pastor, a monsieur nye ma onya golo, ne nya vitu kire va mi agori. Ne mi sena nya tutu a mi tue de to meju. Ne mi adonya yanti. Le message dit que quel est le sens du baptême de Jésus-Christ? Matthieu chapitre 3, 13 à 17. Donner la raison. Pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Comme c'est ce qu'elle est Jésus fait et qui de ta allo non de Thomas. C'est que Johannes qui n'est qui de ta namela allo amenyola. Nous kata onyo Jésus hado maha. Bible a l'homme Christo toeminya miglona. Que comme c'est là non mia si afi ne comme c'est me le mia si renyaji o la que mia pe Christ to nyenye la me kwa be me note de na ke ji o vo mia pe Christ to nyenye be na odo pede de Zion nye jogo ji pe sikeye amekere ogbe vo me si o kwaji sela wa we po agbe amesi o kwaji sela wa we nwuma pe po gbere o wawe la nyi ma ofe ndodo ofe dobenyinu kata ta no vilo loto megale glona mi kebe gome se kaele Yesu fe ki dete taname alo nyonyro de tomela hu ke Yohanes ki dete taname la wona Yesu ma ha gome se kaele sio mi nye bibla solo mi le ma onya sombe mi atireji ne mi anya e fiske tutuye mi le abe Kristo to ki o le mokona akbe ma voine. Quel est le sens du baptême de Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est bien envie, Yesu yo ira maulolo. A voix du après, Toto for Mission, Australia.